Right julle, okay, hierdie is hoe ons eerste beginsels doen om met die eerste afgeleide te bepaal. Okay, so what they're going to do is they're going to give you an equation or a graph like this. So fx equals 4x plus 1. They will give that to you, and then they will just tell you, give the first derivative, and they will tell you that you have to use the first principles. So jy moes eerste beginsels gebruik. So, hoe weet ons wat is die afgeleide? So the first derivative is going to be the one with this apostrophe. So die formule wat ons moet ken daarvoor lyk so. So we have to start with limit where h is going to 0. So waar die limiet is waar h streef na 0. Ons hoef nie verstaan wat dit beteken nie. Ons gaan net later sien hoe dit beïnvloed. Okay, en dan hierdie is die ouetjie wat jy nou uit jou kop uit moet ken. Hierdie is die formule. So dit bestaan uit fx plus h, wat basies net oral waar jy 'n x sien, gaan jy sê plus h. So wat ek hou van om te doen is, ek hou daarvan om dit eerste van sommer hierbo neer te skryf. So het ons nou my fx gehad, wat 4x plus 1 is. En toe al wat ek nou gedoen het, om die x plus h te kry, where I saw the x there in the original one, I just added the h. So I just said x plus h, instead of just multiplying with x. So dan moet daai 4 nou met x en met h maal. So dis basies wat daar gebeur het. So dan kan ek daai wat ek nou hier gekry het, direk nou in my formule instel. Ek voel dit maak net makliker as jy dit so vooraf doen, maar jy kan dit hier binne ook doen, is ook fine. Then we subtract the original equation. So ons trek dan nou vir fx af. So ek hou daarvan om met 'n hakies te sit, want dan onthou ek die minus apply vir albei hierso. So if you subtract something, you have to subtract everything that is inside the bracket there. Okay, and then the last thing is it's over h. So dis oor h. Okay, so dan al wat nou verder hierso gebeur het is, ons het maar net daai minus ingemaal, so it became a minus 4x and then minus 1. Then what happened here is the 4x and the minus 4x actually cancel out, as well as the plus 1 and the minus 1. So the only thing you have left is 4h over h. En dan gaan ons sien in die volgende stap, kanselleer dit ook uit. So dit was nie eers nodig hierso om vir h in te stel, of h 0 te maak nie. Ons kan dit in elk geval nie doen nie, because if we made h 0 over here, the answer would have been undefined, because you can't divide something by 0. So hierso is die antwoord dood eenvoudig net 4. Alright, dit was die eerste ene. The second one looks like this. Okay, so we have our first equation that they gave us. We need to find the first derivative. So as met die eerste afgeleide bepaal, daar sien ek, het ek my apostrophe daar. So, if I now write down the fx plus h part, al wat ek doen is, waar ek al x sien, sit ek net plus h by. So hy lyk dan nou so. So if I insert this into my formula, that I have to know, that part, I'm just going to highlight it in yellow, I'm just going to sub it. So ek het dit nou daar uitgewerk, so daar so stel ek hom in. My fx gedeelte is mos nou die oorspronklike vergelyking wat hulle gegee het, daar so ons is hy. En alles van dit op h, so everything over h. Julle sal sien, ek skryf net die hele tyd hierso h streef na 0 tot ek dit actually gebruik. Okay, what did I do here? Because there's so many fractions now, I'm actually going to multiply with the LCD, which is x and x plus h. Maar wat ek bo die lyn doen, moet ek ook onder die lyn doen. So dit is actually wat ek nou daar besig is om aan te vang. So as ek die eerste ene maal daarmee, then the x plus h and the x plus h will cancel out. So it's just going to be 9 times x. That's where that 9x comes from. Hierso het ek klaar x. So as ek dit hiermee maal, gaan dit net die x plus h wees, wat met die 9 maal. And underneath the line, this h is going to multiply with everything. So that's why I have this. So dan maal ek nou net in, die minus 9 maal met die x, en het maal ook met die h. So wat gebeur dan met die minus 9x en die 9x? Dit kanselleer uit. So then it's just this
on top of this. Okay. En wat ek dan kan sien wat gaan gebeur is hierdie H en hierdie H kan uitkanselleer. I can cancel out on top and at the bottom now because everything is one term. And now I see that there's still a H in the mix. So omdat hierdie gedeelte vir my gesê het H strewe na 0, I can now in the place of H substitute 0. So dan gaan dit mos nou net sê x plus 0 wat nou net x is. And x times x is x squared. And then this is my answer. Okay, dan nommer 3. Hierso raak het nou so 'n bietjie langer die x plus h gedeelte. Dis hoekom ek daarvan hou om dit sommer eers vooraf uit te werk. Dan hoef ek nie elke stap met hierdie lim gedeelte nog by te skryf nie. Okay, so my oorspronklike ene, that's the one that they gave me. I have to find the first derivative. So I also have to know what fx plus h is to calculate my first derivative. It's not necessary to write this down at the start every time. It's just helping me to show you guys where I substituted it. So, kom ons kyk gou na die fx plus h, wat het hier gebeur. So, in the place of x, I substituted x plus h. So, because it's squared, write down the bracket 2 times. Dan doen ek die classic FOIL methode, maal in, and I will get this. Multiply in the minus 3, and then I simplified. So, this that I get here is this. So, dan stel ek hom nou net daar in. Okay, and then the only thing I have to do is subtract my fx. So, kyk mooi wat hier gebeur, daar's 'n dubbel minus, so dit raak eintlik maar 'n plus. So, that means this minus 3x and that plus 3x squared, those two are basically going to cancel out. So, dan het ek net oor minus 6xh en minus 3h kwadraat op h. So, then I factorize. So I take out h as a common factor, dan kan die h en die h uitkanselleer. But then I'm still left with one h, and that's when I replace it with 0, as this thing says here. So in die plek van h daar, skryf ek my 0. So dan minus 3 maal 0 is in elk geval 0. So then my answer is just minus 6x. And then the last one. Okay, here we have the first one that they gave me. So, hier raak het net 'n bietjie tricky, want daar's nou twee plekke waar daar x voorkom. So, when I substitute x plus h, I have to remember there's two places. So, it's over there, I make x plus h, and over there, x plus h. So, dan maal ek nou weer alles in. Okay, I multiply in everything. And then this entire thing is my fx plus h. So when we go to here, when we substitute it, hele gedeelte. Okay. En dan trek ek my oorspronklike ene af. I subtract that fx. I put it in brackets again so that I remember that they have to change to a minus, both of them. Okay, kom ons kyk wat kanselleer dan uit. Die 2x kwadraat minus 2x kwadraat. Die plus 4x en die minus 4x. So it's 4xh, h squared, and 4h that is left. So again, I can take out h as a common factor, and then the h and the h at the bottom can cancel out. Ek stel dan vir h gelyk aan 0. So this h, the only h that I have there, I make 0. There we can see I made it 0. So then it's just 4x plus 4 that is left. And that's how you work out the derivative by using first principles. Dit is maar basies dit.